huishkuntik. Hatek opia kaitik hay tiempo inia te huishkuntik. Magna vina te huishkuntik, pero huishkuntik. Ya ganamos. Pero tasmili hermanos, amigos de Kawilika video ini. Te macha huyune ha te macha las pasis ganar. Yante ha te mai bihue maun. Hato huawun a te me a te hat. La aibilat unta bantiak inal. La paz juna negocio. O la chiste esta lecte a la letica lo que está universidad. O la chun kahualtica te anich anabe. Huawun abi. Huawun ya ganaste. Haini hate huishkun tika deschiotique. Hanash hun opte amach alayal y yaspukta halel tabayuk. Te skulehal te hlumaltike, mawaha aitak ab. Te maistak in o maistak in te hlumaltike, mawaha aitak ab. Pero ha aitak ab, te ayatak in o maigatak in tamali yutilana. Queremos paz y antes lamalik inal taspiciel México. Mawaha aitak ha aitak ab. Chapan el te lamalik inal o te mauke. Pero ha aitak abs tukel te slamalik inalta vanti yutilana. Tem ay perdón ay subutsk inalta yutilana. Ha aitak abs tukel. Yak antik justicia a nivel mundial taspiciel México. Hermanos, achishkere metitika wilik junt el celta lotike. Halbon kai junuk ahwalil tavanti spamal balumilal. Ta historia macha jun ahwalil ya totalmente justicia taslumal. Halbon kai. También historia kanate mayuke. Maignitul junuk winik jun ahwalil ya totalmente justicia. Taslumal mayuk, Hanes únicamente Dios. Pero más llame la bota. Tabanti Proverbios 10, verso 3. De Jehová. Mashiach ta vokol ta winal te machatohyo tane. Te machune Dios yahna te mabayas ta winal. Como te Jehová Mashiach talajel tawinal te yalsnich nabe illa wil te kananchije yas leve yashal akil tikswe te chije tikyune yas le te sikil ha te wenlekil ha ya yuch te chije tikyune ha vite kahwal tike. Ante Salmos 23:1, Hanao esta memoria, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Atejan y la wilte alite Jehová, Mashiach tabokol tawinal te machatoh yotan. Pero mabaya llave viñascan yotan te machachopol yotane. Te me chopo la bota ya que te ir el video ini, te amat la woods ini, amat la magish, aunque cacambe bendición te Dios se mashiabat, porque chopo la botan. Está versículo 4, tomante, Proverbios 4, Proverbios 10, 4. Te mayachskab, yayak, yash pobre hub, yantes kab te machatik yash atehik, yayak, Ule Jalil. Hermanos, te jaibaisha ini. Aunque es te lekil ahwalil tam de hlumaltik, pero te jaate, te atak in te jaate, yas kolter te buk, tu te kolta yel. Pero te abuela uch el ta jujunk akal. Ya yaba Dios bendición te me yash atejate. Te me mash atejate. Mai bingata yakata pobre ilchite Proverbios 10 verso 4. Verso 5. Te machayayak
ya te machaya sobesit te yawal sunub ta yorahil, ha alnich ante pihyotan. Yante machawayal ta yorahil sobelsit, ha alnich ante ya yak islal. Hermanos, amigos de Jaiba Ishini. Mame ha tanto sharawak smuk la wota nikate minya yakte ahwalile. Hayun aik aptik, la yabotik apik de kahwaltike yunyas ate hotik, y la yabotik pensartik, yunyas noptik binutias ate hotik, ate hanik me. Teskule halte lumaltik México. Lek te mais skule halile, pero vaya vuelta más tahat coelta mante anah teskule halte México. Ha tote me ate jate. Aitakab. Pero tas la jibal, hermanos y amigos. Kun tik chotik me avi. Teme lajotik y chunetika jualtik al lajotik. Y alte apóstol Pablo. Lajme kun de jun carrera. He terminado la carrera. He guardado la fe. He ganado. Chite Pablo calando por lajish. Ja verdadera ganancia te me ha dejado suakab. Ja ganar ja hui shagun a te me ha dejado suakab. Y la tahbit y escucha hatsu de la familia. Cheval. Ja juabun te me la chunka hualtik, ha chunka hualtik guayaba que tal, juabun avi. Name. Filipenses 3:20. Yante jootik, ja lumaltik te chulchan. Te bandiak malibeitik yastal te kolta iwanej, ja te kahuatik Jesucristo. Jato juabun te me achunek te kahuatik hasta te guayaba que tale, juabun avi. Porque al Dios te mhich pasele. Yans tu gerini huyun te machalasta ya tel ochta ahwalil. Yantejate. Hichnan chipte ayate. Hukun binate huawun yone. Te oteme huawun el limash lachta balu milali, pero ayante yaskan maschaita wotan, mameschaita sit. Mame chaita wotan te mahlum altikuk ini. Filipenses 3:20. Akameta wotan. Yante jootik hahlum altik te chulchan. Biyun te hita siba bete Pablo tas tohol te Filipense etike. Yun yakta bail sitik ate bin lias laje ha mero baim yotanik ate bin linas ta bahlum milale. Hijatach ayel la yotanik te banti yashbo tik te me waite que tal tike hayun la yal yante ho tike mame ha khlumal tikini ha me khlumal tik te chulchane te me koate ya entonces ha to me avi hukun shiatme. Mientras tanto hay otra lucha. Lucha ayotik maina kali toho tikish, maina kali leko tikish. Ya kodita lucha kilti te meshko tikte ata un deslajibale. Mashame la bota. Atejanme, tsuname te binkatsune, kanantayame te atsunobe, kanantayame te a familia Jame a ganancia lita balu mila la vi. Y te lleva de ganancia. Te machunes cajualtica guayaba que tal. Y coata mantis luma te chulchan. Ju abuna vi. Cajualtica bendición. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj. En YouTube, Sammy Chikoj Oficial. Y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.